Oh. Assalamualaikum Baraya, Wilujeng ketemu lagi dengan abahnya Usup. Nah sekarang abahnya Usup mau makan lagi ini. Biasa sangu putih sama pangsit. Ini ada pangsit, ini ada tumis peda. Tumis atau tumis peda. Terus ada sambal, ada ini nih toge, warna teteh toge nya sambal biasa. Nah sok ya Baraya urang mimitian sareng abahna Usup, urang bismillahan. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, yuk Baraya, bismillahirrahmanirrahim. Ya pangsit ya, bangun garing ya doh. Yung toge ano kayo mo. Tumis ya. Aduh, mantap memangnya. Sarang tumis. Cucuk na. Wah, sambalnya mantap, lada banget ya. Aduh. Oh. Tumis, aduh.
Cucuk mah ya, aduh, power ya. Cucuk pedak. Mantap.